Iki aku lagi marut klopo. Lanjut iki ukuran singkongnya besar tak potong. Terus iki singkongnya yo tak parut. Lanjut di belajarnya ladang. Iki parutan telone tak kai tepung padi, terus tak kai garam secukupe, karo tak kai parutan klopo. Iki adonane tak masuk nih ndek loyang, terus lanjut tak rata nih. Iki tak kai gula abang langsung tak sisir. Lanjut iki tahap ngkei parutan keju, tak kei parutan keju di atasnya. Terus iki masake aku pakai sistem takdang.
Alhamdulillah iki kue keju atau tela keju. Iki kue tradisional perpaduan dengan keju, dikasih keju. Sudah matang, monggo dicicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo coba dengan asalnya kue itu tenan perpaduan telo sing nggak ibu lo enek lagi ini dipadukan karo keju rasanya cocok mantap mau ya. Nah,